tunchuma chuanin Lamsial Pûk kan tlo ve thung do na hi Farkawn na ania tin hemi hmuna hianin thil ti tur poimo takte kan nei a chuwangin hlai hmun hi tlo kan ni pakhata hemi Lamsial Pûk mutsuak tu putai sang a Farkawn chia dreng na hi ICFI University Department of Mizo and Cultural Studies hianin an phuna hi kan pa ka pasal thona ani wangin registrar ani na angin helai hmuna hianin kan kal ani pakhata khotlang shwai tu te an tha ma school no pangthleng in hemi lungphun hon na huna hian an run kala tin vc shwai tu te le an khotlang shwai tu sang te an run thok chuak tha ma kan lom le atin hemi Lamsial Pûk mu chuak tu putai sang a hi sha dringa a hi apoimo bokin kan sia a heti hian hun limom takin kan manghova khotlang shwai tu te le khotlang mi puite nen heti hian hemi lungphun hon na hun hi kan han mang masate te a hetia lungphun hon na hun kan man zwa hianin kan fang dor ani tin hemi hmuna hianin sarwat puya Mizo Department ICFI University mi hi a boka wangin thil ti te ol sam ma engkim ma na boy puya ti hianin kan ti tlang thei a alom le in kan sia ni heti hian ke ni zin ho thi heti hian thlate kan latin school no pang local te le khotlang shwai tu te nen heti hianin amun kan zu klo chwa ma in tha te kan han la hawa thing pui in na hun te kan nei ani mi nu hi chuanin amuna kan zu kal chil don ani hi hian kan chu khla a lungphun atang hian meter zanga vel ani mai thei an tia amai ro chu rin ai takin alo hnai angringa heti hian kan thleng phei thuai ani meter zanga vel khatu kilometer kan dei ni mai hi meter zatung dei le ka ni hemi Pûk ai hian ru ro tam tak mai heti hian oma putai sang a khanin aramwa na a ru ro mu tangin a hanjong kwala han in kwala khanin ru ro tam tak mai hi lai hmuna hian mu chua kan ti kha ania tin an soidan po hi tam tak hemi thon thu hi a oma khwale khwa anin dowa chu ta tanga helai hmuna hianin mithi ruang tam tak a oma wanga hetia ru ro tam tak lo hi ani ti te a soi a omani amun te hi atot wang hian hei apuk chung hi to ta wain khalak te po har ma seleng kan the ang in thati kan han la apuk chung a hen ming zia na tur te kha alo thlap nge a kalten tian ming te po kan han ziak ve ni kini po in ya khur dur lave khi ti khan puite lo lia lo luk te khalai kha aru ro kha kalau la lok ti hian hi ru ro ka nya an Lamsial Pûk kan chua san to do na khi lai khi ru ro kha nya mar thai lao em ya ga chuk tha to do khi ti ga no lang zero khi nya kong te po hi ti han alian lutuk lova ti han uluk dewa phei angai ve a kong hi in hu ve du ta gin ti han ka rod la ve ni kan ho to do na
Farkawn. thì cứ nói tấm là heti hi chuanin kan bul tan na lungphun bul kha kan thleng chho le to do na hei hi alo ni ta a khunnuam takin kan hmang ani.